लकडाउन जो ठनी सचिनु डटा नाप नापा लकडाउन जोबले छौ कथा गब्ले निन मनंगो गब्ले सुए मनंगो अनुभव सक्षित जो ख सक्ष्य मने सुजीको गसजीको ढैगो ग्याचिको लेन्ने ब्याउलो ओबले जंग पंची ठ्या स्वतन्त्र ढंग जुइ मापि मुनु त चच्छि निसि छेछकोचा कुंका चुनि माबले हसम मसटया वया माथि ठया माथि मरो ठया चा छु पचजको जुसा न्याइपुको अनुभव या फेमटका थम फेसबुक नेपाल भाषा साइटी बख बनिको टिका वइ ठासे नि सपु न्यक बख अर्थात लोक बख बनिको याना छन निनु या ठो बख टस्कन लोक वाव खण्ड त भ्युज न यक्वे खण्ड त फ्रेन्ड रिक्वेस्ट न यक्वे होला ठो कटा नि सपु न्यक बख बनिको जुल ठो चोले प्रेम बारो कसाना मुंगा टग न्यक बख व कर्नाकर बैद्य मुंगा टग नेपाई फुला बख नापांग सपु छौ पुंके कोचाक बन्धन ठो सचिनेट ने प्रेम बारो या छिनपेपो कर्नाकर बैद्य ल्याचा मरेके न्यक बख निन्तन छिस नेपाई लोक बाख साइटी खेले कर्नाकर बैद्य छम टस्क चोछा बम लोक बाख संकलक ख उबले कलेजमा प्यावेको नेपाल भाषी अपो डम्पटी वेकै छप्न छप लोक बाख डुट्ना चंगुदै ठो खेले वेकलाटी मेपी नेवाटेस लाटो खनमरो वेकै ठुन्याउ जाइत सम्मान यासे लोक साहित्य परिषद वेकै त लोक साहित्य विद उपाधि सम्मान न याटुको ठठे देश दुनिया ठीठी समाज न्यको बख मुंका दिगु बापत वेकै त नेपाल सम्बत 1087 स युनेस्को पुरस्कार न बिरुको लकडाउन इले छिसा छिटा यो फ्ला बख न्यना इ छाग होटा दुगटै वे कर्नाकर बैदे व प्रेम बार कसा पिन्छ फ्ला बख मुंका सफै रुपे पिक्या टौली ठौ इले नापन्यना तैगु बख हानचक लुमुंके खंगु अले नोपी किजा के पिन्छ न ठ मा बौ बाजे अजि पिन्छ न्यना टगु बख थपिन्छन न्यना बाजे अजिपिन छे छि जुइ खंगुदो ठौ यो बख फुलागु नेवा साहित्य संकलक प्रेम बारु कसाव विशेष याना कर्नाकर बैद्य त लुमका दिछाया चुना तथे देश देशा पर या छिठी लोक बख नप कर्नामय भुंगदय वंशावली आधार छम फेसबुक पासा छया या दिगो कर्नामय बखन यक्वहे लोक वाला वेकला ठनप मेगु सोपो पेपो लोक बखन छया हो भुन खंगुदो ठटे जापाने चम डाक्टर सुबन बज्राचार्य पाखे जापानी निपु बखन निन खंगुलो थन वेक पिन्टन सुबा देशया चोना अले निको बखन निन यका दिपिन दोलन्दो पासपि व थय बखन निन त फ्रेन्ड रिक्वेस्ट छया या दिपिन सक्ष्ट जिगो जुजलपना प पिन्टुना दो दक्षिबे अन्ते न्याडो फेसबुक पासपि दुगले यक्को वया चंग फ्रेन्ड रिक्वेस्ट याटा एसेपिया मुछिङुली जिगो सान्तरा साके नाम मासुगो रंगुरियागो फेगुल्च किपाटया मेगु फेसबुक देकाउडो नोपे पासपिचा ओके फ्रेन्ड रिक्वेस्ट छया या दिल दासा सहर्ष स्वीकारी यादै अन्त ठोपला बाख वन्जा मड्डिक न्याका वन्ट कर्नाकर बैद्य मेगु न्याउ सपो जिगो छेटक छंगा बिउमा सपो टुकोया ल्यामम किजा पवन सके त यकुस ब्याबियातना ठग जातीय बाखै त मायना निनयका दिपि सक्ष्ट सुबा नप सक्ष्य जीमा पिनुमा याउसी चनमा सुबा बाखैना मा उइ यंकिम का बाख ठड्डो छौ देशा छम भुरिन किचा दो उइ सन्ताने नमा का छम सुबे सुये मरो का त भौमो छम चोला वला न टस्कै हारामा न्याक गेसमलाम भौमेश माजमा टस्कै मय पाल्टै टुठे माजमा दासा टस्कै सोजा छुया टामसम भौमुचा माजमेस्ट नि नि या गुब्लेजको सिठो बुरी ठो बुरी याक्न चुक्नी मारका सराबिया जुइगो ओ बुरी छम सिटावटिने याउसी चुनी करका पाटमेस्ट कुटकी गंगा चुनी हो ओ टोगी बुरे गुब्लेजको ख्वासे मवाली ढका ठावसा क्वावसा हाला जुइगो छन पाटमेस्ट जिडिउ जाछो छ याना बिला ढका कबुल याकला पाटमेस्ट न कलाय खन्जना जो जो जियाना बि ढका लिसबिला एसे छुमाइ त डिपेयंका मुवा उनावा वो बुरी छम डटले छिनिमेसा याउको चुन दैमुख गाटाला पाटमला टस्कै पोसुम ज्या कलायो खन्जना ठ माइ त उइयंगेउ गोसा गोल तर ठोखट आस बुरी सुगुमखो कने खन काम योमा ठौचका जे हो कन फल्ना डेटा देको उनिक नु गाटाला वो बुर्चिया कायो खन्जना लेटया नुसन्नु गावोन काम बुर्चि त ढोकेट्या कुपिया यंगला देशे पिनछिन साटा बुरिएटा कोकया सिपे दियन्टल माम सिपे दियन्टया वे काम खिम मावना चन वो बुरिएटा टुयो गाच छप छनन से टुटी ठंग फाकल सिपेटया मिटेटा ठिक्क यावले देशले जुनावे लोमन वे चट्ट देशले ओखे ठिके माजल गन लुइक मफो कामेसे देशले मावना चोटले वो बुरी अन डनावया काम गठते आठको ख अठ्या टोटया वछता सतले टली कापिचा बिसुना चन काम ल्यावया वो सिपे दियनि माम दण्डका छेकल
Mamesia kamesia sipo uratung suyatna. Kamesia moti oho jimana apa square kamaraka. Baskan juga soya puji ka moti teazna. Wila mam kharan ji ko ya we tundaka le te ya chepaki suya ल्याउना चुना. Chen khata kalamesh na patmesh ke nyina. O togi vuri unawe tunla. Atin chini mesha yang sisun ka. Daga kalam har nila. Majo unawo ya harsa nimti pusia phenya ka to jignala. Chane julo wo vuri toskan gyata. We bokte doctor suma we soto cha धन सम्पत्ति इनाका त बास चुला. डाक्टर खनि खतना वो बुरी छनिया ग्याटा म समय देवम थे डिग खाना होला. डाक्टर सुमेश सुबाग तेज के शिरला वो बुरीला ग्यागो टोरे म समय डिग खाना टली कापी पुगुरक मिंक कुटो होला. वो कुटुंग स टाकना सोम डाक्टर न ज्ञानी गिना इमसा खुया आउ धन सम्पत्ति अनटोटे टिटा भाग जिग बिसौन. देव टुया होला अन सुये वो मुखने वो बुरिया यांगो जक शियोचा टुयो जक सकिचा ढका मटी ते या धन सम्पत्ति जोन फक जोना छे पाके सुया होना. वो बुरिया मन तो धन सम्पत्ति डक्को जिता देवा बिउजी ढका मटी ते या सरासर होना तना. वना गनवनी जातना सुदेन लिपा बुरिचा जोन फक धन सम्पत्ति जोना ठौ छे खापा कार याना तना. यो बाबो खापचका खावा ढका सोटा तना. कलामा पाट मेस्ट बब्या तना. कासो वो टोगी बुरी एन वया तुन तिनका छ उना वेटन त यो मखला मुखु खलै फट्टा खलै म तका कुटकुटे हैन ख जी खरानी जुगे उना वेटनको का पाटमा थाला निको पिको सोटो ब्लेटको वास्ते मया यो बाबु जी झाटलो रे याकन खप्चका खवा तका हाला जुन झाटलो त आउस जना कला मेसे नाप टी सोट पक्कन छुचनी झाटो ति बबानला वस्तु जना ओ डेमारका पाट मेस्ट ए खप्चका खनावा हु तका थाला ताथे खाप खाउ अबले मामेस्न जुना जुनि मुफिया टेटे जुल क बाबु बेसी चा थिला टुयु कपचको चनि ला गाठाल उल्टारुका ठम जुनावको धन सम्पत्ति खल्ल बे पोंकल अले क्याम मामेस के न्यन यमा ठुलमुची धन सम्पत्ति गुनके आयु छ क्याम ले त यान्यन ख बाबु त देव बिया होका छौ टाफु दुने मुआ उयंकल तावा देव न ठटे जुना जुनि मुफिया सम्पत्ति बिया आयो ह क्याम लेट या क्यामेस न कलामेस त सोटा माई गुली धन सम्पत्ति जुनाव छ सोवा ढका सोटल कच्चा कलाम या कुन क्वावल अले कलामेस त पाटमा थाला माई त मुआ उयंक गुली देव मुची धन सम्पत्ति बिया हौ ह अले भोमेस्या यमा छपिन्छ उन्मुची धन सम्पत्ति गनकै आया दिएको ढका ठुसी तास मान मर्यादा त यान्यन माजमेस न खफुक कन अले क्यामेस त थाला ए बाबु जी याक्न टमी जी न्यासा छिमकलाइट न उयंकी जी छमजको उयंको ब्लेला ठुलमुची धन सम्पत्ति दुटासेले आक्न मेम छम उयंकी ब्लेला आक्न गुली बिया है अलेला छिपि तना दिहे जुइका ताते कलामेस्ट न उयंकी उरका डोकेट ल अले मामेस्ट न तल ए बाबु देशले जुनावन लोमनी खला क्यामेस न कचकचा देशले माला नियन्टल डेपे छेनुवा व मिसाइट कोकया सिपेटया खामो माला हला वेट न टुयो गाचा छपो फाकला अले मिटल मिजकटे वो मिसाला आपा रगा डना वेट असन तो गजा मिसा जिम्माला आपा रगा छस महा थो मिसले गोपासको हा ओरका वेट सिक्का डाया अनिया गोट विकल वो मिसा खरानी जिट गोसेले वो ल्यावल छे वा यमा वो मिसा उना वेट न आ वो मिसा मान थे धन सम्पत्ति जना वइला तका नियन वइ बाबु धन्द कामाला अपासक छन्निन लिप वइका ढका मामेस न थाल सन मामेस न यो बाबु छ बजारे वना मारिम गन्या आउडुर गाचक पसपति वना न्यावा हु मारिम न्याउ दस न्याना न हि ढका ठेउ बिया छ त वेला टाटे बजारे पसपति मान्याउ पस गुन्डुर का लेन मुसुकुसके न्यन्जुल उता पसपति गुल्सना सुना ढे आउ ढका न्यनियो गुल्सना उता बोबिया आइगो गुल्सना मारिम न न्यारेले गजा मुनु थ ढका हका आइगो अले गुल्सना उता सुतालमी पोसु थ मारिम न न्याडेला ढका नर ठक हका आइगो अले वल्याउ या मामेस्ट यमा मारिमला गन्न न्याउ मरो जितल मा न्याउ पोस गण्डका न्यने बले गुल्सना बोबिया हला गुल्सना गयम विन हे न्या मनु ढका गिजेना हला जि गुलिचाइला मा न्याडेल ढका गन्न मरो ढका टावला ठोख न्यना मामेस्ट न कामेस्ट थाला उगिले दैगो छ मारिम गुल्जको मयो छ माइट मुआ उयंकला मा रेमेस्ट अन्याय ट्योला ढका वो बुरी क्याइट समझेट हाक्ना छनु क्यामेस्ट यबो छ मिस छम न्याना वा हु ढका पिस न्यस ढा बिया छ त
वा हाक्न पसपति मिसन याउ गन्डुर का माजुल संयोग वचमा हेखे टमन नाप्ला त वा हेखे टमा विके चंगो थिव डक्को कया छम मिस बिया हल ओ मिस छम लिउ लिउ ट्या छे ल्याउल छे थेनवा मा मेस्ट टाल योमा जी मा न्याउना तासा गन्न न्याउ मरो मिस तासा तुरन्ते न्याउ दुका जिके चंगो डा कया ठो मिस बिया हल टका टाल अले मा मेस्न टाल ओ किन दैनी छ मा रिम गन्न न्याना हे मफो मिस रिमला तुरन्त न्याना हल खला का मला आ न्याउ जुसा बुद्धि डेकी छ ठो मिस थन निसे छ कला दुलका दया इपि सकले उखनो निसे चाहिँ सुख जीवन हना चुन इपि टमाटम निथ चाहिँ टमिन ज्या होया चुन ओली चे बखा ठुनी